Ditaba ho Mohaladitwe FM. Re na le mme ka kwano re na le mme Maki sebakeng sena, mme Maki Julie. Re tlile dikgethong tsa di-ward committee ka kwano ka Phase 9 mona Phase 9. Ke rata ho tseba hore na mme wa ka maikutlo a hao ke afe ka se tlo etsahala kapa se etsahala. Maikutlo a ka ntate ke kgathetse he neng re vouta ra ba voutela batho bana ga ba beya re ba etsang ma re dutse re le bafutsana hodimo le ntse le jwalo. Ha ba tlata ba bang ba bona mona be re tlo ba voutelang ka shekoleng ba na le di-shop mara ba fumana di-grocery tsa mahala sa mmuso ho tla jwang. Mme Julie ke a utlwa taba ya hao. O rata hore ke eng seo lakatsang se etsahale wena? Se ke lakatsang se etsahale ba bangata batho ba sa sebetseng around Phase 4 mona le bo Phase 9 ba bangata why bona ba sa fumane di-grocery tseno. Re na le maqheku re na le batho ba sotlehileng ka ra Phase 4 mara ba fumane fokolo. Batho bana be re tlo ba beya ka sheko ke ba nna ke tlo vouta ke hlanye ba tlo bua maka se ke sutho jwalo maka a ke nna vote ke tlo etsa ka sheko le ke tlo tla fela ke ba shebele ba ba vote ba ba bele ba nne ba ba je ho ya pele. O mametse Mohaladitwe FM. O ntso ke re lo tsosa Ntate Mandela a mpa tlo re buella o ntso se tswa Ntate Mandela o ntso se tswa o iswa kae because o setse dibodu fela mo dibodu batho ba tsebileng ba je fela bona ba ikgotsofatse ka nqane go setšhaba bona ba se kgathalle molemo ko ofeng ba bantse ba go tsosa Ntate Mandela o iswa ka Ntate Mandela o iphetile tema Ntate Mandela a ba motho la robala ka khotso. Mme Maki wa bela mmamedi wa ka wa bela mme jwale ke rata ho tseba mme Maki wena ho tlo kenwa jwale wena ha o kena ka mona o tlo etsa ke tlo ba jwetsa ntho ntse ke bua ha ba voutele ke ba voutelang ba mohlomong bona ba ba sherela ma rona ga kgotsofala like nne ke lena ka tshellwa ke ntlo ka tshella ka rantlo wa mpona le wena wa mpona ke jwang ke ile ka tshellwa ke di-ID ka tshellwa ke ha ona la le mong wa bona ya la ka nthusa ho fihlela le no tshentse ke sena ID but ke tlo vouta ke voutela ma ya nketseditseng eng. mme Maki ha o so kopane le baetapele ba haufi le wena kapa o ye ba tseba hantle mane ba ya tseba ntate ba tseba baetapele ba se ba tswa mpona ke robetse pateng tse tjhesang ke kula ke tjhele ene ke breadwinner ka tlung ke na le bana ba sa je le nou tjena ke sebetse ke motho fela tje ke ditshepiso tseo tse telele fela ditshepiso tseo re tla o etsa tjena re tla o etsa mara ha ona nix ba e etsang fela ba shebile rona re ne re ba voutele re ba be re ne re ba fe dijo ya pele rona re tla ja neneng ke mohlaneneng rona re ja bona ntse ba ja ha ba kgathale ko ja ha ba sa siela bafutsana le bona ba ja no re kgathetse nka o sontso o ikutlwela mmamedi wa ka ratehang wa Mohaladitwe FM. Ke rata ho ya ho ba bang ba ona mane ke utlwa hore bona ba di bona jwang maikutlo a bona ke afe hobane ha o sheba mona batho ba ke letoto le leholo ka nnete mmamedi wa ka le letelele ka nnete batho ba eme matlotlo sia ntho di a etsahala ka kwana le line telele kwano. Ke rata ho utlwa maikutlo ao ke afe mme ka dikgetho tsena tse le tlotla le di etsa tsa di-ward committee ka tjena. Nna ke di batla hantle dikgetho tsena hobane ANC ntse ke wa le yona le nou hobane ha ke na ntlo ha ke na stance ke kena ke ntja ke tsamaya ke dula bathong. Re a utlwa wena mme maikutlo ao ke afeng ka tsohle tse ntse di etsahala sebakeng se o rata hore ho etsahaleng jwalo ka e le hore le tlo beha di-ward committee tsa lona? O ne ntate re hloka matlo ditshebeletso tsa ho etsetswa di-toilet-e ke tsona ntho tse re di hlokang ha re ka bona fela re sebeleditswe ditsela tsa rone ra bona di sebeditswe tsona fela ntho tse re di voutelang mona re tlang ho tlo vouta. Ntate maikutlo a hao ke afeng kapa o lakatsa hore ho etsahaleng ka mora dikgetho tsena? Tseba nna ke tsebo etsahalang ha ke utlwisise o mpa fela o itletse fela o eme line-eng fela line hore ke tlo nka di-ID ha ke tsebe tlo votuwa eng ka di-ID ha di hantle le nna ke utlwile hano ke tla lo utlwa hantle pele mana hantle wena o batla o tlo utlwa fela hantle ho etswang ka jeno e etswahalang ka jeno ha re ka sebeletswa fela
tswelle pele ra sebeletswa ba re fela ha ba ka sebeletswa mamedi wa ka ratehang. Mametse Mohaladitwe FM, motswalle wa hao wa ka dinako tsohle.